Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube көрөрмандары, биз подписчиктер, биз кайрадан Ноокат мал базарына келдик. Сиздерди бүгүнкү 20 январга карата болгон баалар менен тааныштырып өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Мына тайлар бар экен, кулундар, бүткөрдөр бар экен. Taylar. Assalamu alaikum. Qancha deb o'tasiz? 40 ming. Qancha jash? Jashi 2 jash. 2 jash. Erkek. Urg'och. Urg'och baytalmi? 2 jashda baytal ekan. 40 ming so'm deydi. O'zingizlar bo'ladimi aka? Şöylesi var mı? 17 ming so'm. Qaysini 17 ga so'rayapsiz? Qarani, erkakmi? Urg'ochmi? Var. 25 ekan. Ber şunu. 17 ming so'm. 20 ming so'mga bermaymiz deydi. 25 ming so'm deb o'tadi mana shu baytaldi. Okay. Ber. Baytal talkan. Assalomu alaykum. Qancha deb o'tasizlar? 30. Erkek urg'ochmi? Erkek. Ha, Erkek. Eko o'tang. Eko 30 mingdanmi? 30 ming so'mdan ekan. Taylar. Ko'raylik. Assalomu alaykum. Qanchadan deb o'tasiz? 40 mingdan. Buna ekomi? Erkakda? Urg'och. Ekodan urg'ochi. 2 jashmi? 1 jash. 1 jashdik. 1 jash bo'ladi hozir. Bunasicha 80 ming. 80 ming. Bu qancha jash? Taylarda qanchadan beradi? 40 ming so'mdan ekan. Urg'ochi, baytallar ekan. Erkak tay ekan. 30 ming so'm kami var deydi. Tuyoqlarini ko'rsanizlar. Sen o'zingga çay Şuradayım. Var. Bart ber. 3 yaşda ekan. Bazı 60 ming so'm kami var deydi. Süylöshganga jarasha bazını arzondatib berem deydi. O'zi-o'zniki. Qo'lda bog'algan kichkinakeyinan. Qulun deydi. Taybol ekan. Bishkek paroda. Bazı 80 ming so'm kami var. Quluntay Bishkek paroda 60 ming so'm kami var. Quluntay 60 ming so'm Bishkek paroda. Quloqlari da cho'ng-cho'ng. Biznikidan boshqacha bo'ladi ekan. Hurmatli podpисчиктер, мынакей qulunlar, qulun tay, qulun baytal бардыгы бар. Көрсөңүздөр болот. Мынакей qulun baytalдар 35 ming so'mdan kami var. Qulun taylar 30 ming so'mdan. Qarangizlar. Assalomu alaykum. Qancha deb o'tasiz? 500 kam bor. 500 ming. Qanchasi? Ha? Jashi qanchadan? Bilmayman, ko'rib olaman. Jashim bilmaydi ekan. 500 ming so'm kemi var deydi. Lamandın atı ekan. Hozir gana girdi bozorga.
Rossiyadan kelgan жылқы ekan. Bir asый 5 yaşda 130 ming so'm. O'zi-o'ziga. Ve suradı ve kaç yaş suradı? 6 yaşdayken bir asıydan ötüptür. Bazı 80 ming so'm kami var deydi. Yok, bir fayz yok. Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? 100'de otam. 100? Yashi qanchada? Yaş 8 yaş. 2 asıy. 8 yaşken 2 asıy. 100 ming so'm kami var deydi. Burada siz koyarga düşüp. Nağıl жылқыдағы 8 yaşdagan 2 asıy 75 ming so'm deydi. Bir жарым жаштагы тай экен, эркек тай. 60 ming so'm kami var boğası. Özü-özüdükü местный poroda. Qara тай ekan. Mağıl жылқы 150 ming so'm deydi. 2 asıy 8 yaşda. Qıla turgan işini alamан улағына барына бар deydi. 150 ming so'm surag'anlarga arzonlatib beramiz. Mынау жылқыдағы 150 ming so'm ekan, 8 yaşda 2 asıy. Tuyaqtары бүт бардығына жарайды дейді. Аламан улаққа, қара жұмышқа 150 ming so'm. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, бүгүнкү жылкынын баалары мына ушундай болду. Сиздерге жылкы базардын эң эле көрүнүктүү, эң эле мыкты жылкыларды терип көрсөткөнгө аракет кылдык.